There is a specialized wisdom kept for twins and the Amafusi, the children who follow them. It is observed that during the full moon, the spirits of twins can become as turbulent as the tides. Mina ngingugogo uMaphiri ngisebenzela eMkambo eMakhokhovo. Ukusebenza kwempepha kunengi. Abanye impepha leyi siyayinatha. Mina ngikhulumela ukuthi nxa umuntu vele elesisu esimhlukumezayo, nxa esendlini engayibhoyilisa ayinathe. Nxa kuyikuthi kakho endlini engayihlafuna nxa elayo. Impepha mina ngokwami ngikwazi lokuthi nxa indlebe isingasafuni ukuzwa uyayibhoyilisa uyifaka ukhalumela ubuthela endlebeni. Impepha ichiyene njobana ngapha eGoli ikhona eGoli abayibiza bethi impepho. Njobana mina ngithe ngugogo uMaphiri kithi impepho siyibiza sithi yini ngumoya. So umoya lawo uyakhuluma, impepho iyakhuluma. Kuya ngokuthi wena uyisebenzisa njani. Impepho ungayisebenzisa ebuhleni, iyasebenzeka ebubini. Nguwo oyabudonsela umoya obubi, nguwo oyabudonsela umoya obuhle. Impepho yinto ukuthi umuntu osaziyo isintu ngayihlale ikhona. Ngoba lalapha usuphupha okungani kubi, ungakwanisa ukuthi uvuke ebusuku uyayihlafuna. Iyaxotsha imimoya. Impepho yisihlahla esiqhakathekileyo. Ukuthi abanye abantu njobana sisithi ukuthi kulele yamawela lesithi irayisi. Nxa sesiyibiza ngesikhiwa. Lakithi irayisi yona lana esidlayo thina abantu beMalawi kithi iphenduka ibe impepho. Ngoba akula muzi ongadli irayisi esikweni lakithi. So khona khiyana kuyasinceda emizimbeni yethu, kuyasixoxela imimoya. Akahloniphi lapha ekhaya.